Lagi blogger tunggu, blogger bagian tu. Best moi, nak saya mana contoh no, gua bahan moi acak koi. Tung suka ya, tung mana yang mau sini kaya ya. So kita udah kain hilam suku, jadi kita lihat untuk blog YouTube channel lo. Kita tabung ke, among ke part 2, yang thangni video nurok shop nuka saimia, yang thangni nadi, nuya kongke, among ke part 2, yang nadi, thangoi tonglayo sing tabung teksa, kasbah, Kalimantan nadi ko. Satu bahas kan tunggu, sahaja silap puri kaya, sekre tungmani belai kolomani marung suka pura. So finally Kasbah Biologi. Ya terpertama aku. Ke sini family kaisa. Sini family kata ang ma babu ku bersama family. Ke kata masa sini lagi blogger tunggu. blogger bagian tu. Ang blogger ang nu blogger. Okay. Ada apa ya? Cerita apa kan? Aku macam nak cakap apa hal tu le. Juta rupiah nombor juta rupiah tu. Barat. Kayak yang sana kan. Kalau sih malu apa lah, lama pun aku lagi. Lama dah kau na. Kau baca. Kamu siapa? Ini tahu kan pergi. Tahu kan pergi. Tapi sebelum mutai kisah di lagi na, mungkin teruk na mana? Okay, baik ya. Ito. Yang bus kanggo yang bus kana di ko mutai mandir template nadi bus kang template na yakung tung mani oh my god yakung tung mani wah ma yakung tung mani baru kali kita pernah dapat kisah mutai proses selesai kan ya Ako gaya no proses kisah lagi na kita mau orang pukur be lagi na padi oi padi mantu moti padi moti oke doa makan next na si look nari orang nimpan udah kayak foto shoot kayak mulai udah kesana no nong saya kaya kan ay doko kere chung bawa thang photo shoot kene gino nai tungni wall and smith nai nai kana kudo atini mungtam mane Kasbah Komla Sagar ni ko amo Narong naik mana naik narah ke Bangladesh, ko. Jumpa foto shoot kayak tanah di ko, yang naik bus lain, kayak, yang lain kayak, yang foto shoot kayak tu. Jika orang ni nak sini ka guys, tabu ke baru tanah no, kena plan kere ko, kaisa, jika kena park pun kaisa naik tanah ni, kau cong tu mana, tabu tamu park tamu boat di jaga tanah kene naik jana. Dia begitu saja ko. Tapi no macam lagi na, mayo ko kaya, pungdi sini macam je kuble, pungdi sini bohong Marcus kelai kau apa ni bagai macam apa lagi na, jadi hujan sepanjang tu, kita pore nggak kesini thangai kanai, beda ya ulo, jauh ke naik tu ni video no saya sa, mutai kelumar orang rumah kana, kayak asal tu jeb kamera capture kamera ni, apa orang phone tunggu, kayak kaham hai pore nas nai di.
Oke, cinta bu, hotel hawe kene maca lagi na guys, genai tunggi. Orang nopra kung ni sih maca sih mayo kung juga. Gari ko bisram gonjani yang life hack ne hotel customer lagi. Oke, orang hotel mai bi rumah tu kung maca ne lagi na. Salsa ni persi maca tahu sih kung jalan. Amo pungguran juga. Punggai di mana nama macam? Ko finally my shop ba ka. Ai ngong ke mom song kaki chicken choi ko mai chale tong leo. Rok ani best moi shop ba ka orang ke. Among ka ani best moi narok sai mana joto no. Mo bahan moi acha kai. Camera clear deng lia guys. Kisa jing di minggu to ka hai pa na idul khadi hai. Oh yang itu secret kono tali. Tong lihat guys, borok kom ni bagai, hingga ceng nau perlu lagi nai. Kepala hamil abate tam kayaknya ni asik. Soalnya hebat nih kayak kau. Manuk liya mahab liya guys, tapi tesa nau thalai nai. Celo. Saya start apa be? Sungguh komik kan, kalau dia komik lagi apa? Thalai nai. Buku ya teh. Yang tik tu hebat no cian ke ulah pula. Yang bahan mana tu? Guys, tabung ke tu tak kerja lah, jom ni. Jini ane kaya mau yang ke jatuh no extra alka masih ke. Huda. Toto. Bye kah? Oke guys, pale bihoro tau ya thak pane baika bubu go bukur pane baika buski pane baika pun bukur bo so pai sai alo jenti janja jasi pale shu o ko be thanda dong na musung mane man oi thanda boro ma ya da ro ha phare thanda dong lagi na kampa phare Mana dong nai nih kan? Iko na deh dol rok horong thangka video no bahai nang jakha jaja khangke like share comment khana tapori tata bye bye. O te jotono hambai full video nai toma bagoi bele ke hambai. Bye bye next video fight dol rok.